Nakabenta ki khobor ke baman kasni subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini long ki khubor bam takasngi. Ubadis passing unong wan RTI ulalap saki ling baka kai pot jong ka RTI balayo naka Hindustan Petroleum Corporation Limited HPCL hadu menta ka jing sam yeki LPG gas ka baklam kanu ka jing siwa po kari badhame ghalaya kadang yad ben. Ubadis passing uloong ba ulapan RTI namar kidon ki gas agency ki balapan pisa na kabentabanyo yeki LPG gas. Ubadis passing na yaturu bakat kum kajing yakranjang bat kalong kemi gas agency kabadan halaban kila yatu yu balapan sange syai kani ka skim rikim syam lapan syai na kinugidaw balapan sange. Kakai pot jong ka RTI balayo na ka Hindustan Petroleum Corporation Limited HPCL ka kran baki briu kim dan kam bansiu pisa na ka bentaban yo yakani ka skim badai na margane ki gas agency ki deban pensyai halor ka daw ka jing pensange yakani ka skim laong ubadis passing. MUY. Tingani ka skim isya ka free connection mo sa baro kini ki BPL card holder. Rekat kumjing puan juga menin bat kini kas agensi na po laban ong bai kani la stop chua la sange bhavan ai free di na kino gidaw klam pensait kana ta na kalen ga long kami kas agensi ngai po laban di hadin ba puan ki ong ba ya kani on sale biang hadin kan opor ya tamtip de jingli kalong gani ka ati report re juga ong ba hadu menta kumalong gani kumalong gani bentar kalong ba kemudian kam dengan takang di persit pisah dan ni ke free wait na dong sedong di kata di pesange di kadon yang ta ngatrai gini kikas agensi ngada ki hapun syai ni lamar ba kene kamera ka kon kajing atatian pergi beri ke ba apply ya ni ka ya kene BPL kas ma kumalong mental stop asange ban free connection bai ba di kene ati report pada ni kam don kita bat ilak pensange tiga tang bangapun dari ikas agensi di ong balatas sange ti na ilo gidaw on the tibha ti atay lo magani ada report kadai kaduti jo ikas agensi ban pan clarifies for government of India balai pensange agame taburan kam madagalang pa iba adin balai ini ga atay jo nga kinli be ong ai free be balai pi pensange ndi musange la ka report kam don ni mention bala pensange kano la sarkom la pensange tiga tang di ba nagalang yung nga sa kadum dalang no ba balay ka pansange ne ka jing ai free sex pa ba badam ni ki BPL ka hot da ya to ga RTI reply mano ba reply ni na yon ni na nang no ba na po Hindustan Petroleum Corporation Limited tiga tang yung pansange la insya mga pun direct yung pansange ti na kada pansange kada yun ti no pa ba ang sange ti gila apply na daga badi bansiu kata otomatik tinakang paiba ka sul paiba ti yung mio shu itaka free connection Ministry of Petroleum and National Gas ti kani ka Ministry of Petroleum and National Gas atan fa ni ka ati ay nga sa Hindustan Petroleum Corporation Limited ti kat kong kani ka ati ay bangayo bayo ang ne kam kanila pinsay ba kam don kata jing persange nam taka free gas connection am tagi ki BPL karola ti hadin banga ayo ini ka ay ka ati ay ti ngala inform da ki bri ko complain ti mentai kindon ti nganya kaya ti ka kompeni ka ati ay report banga ayo ba hadu menta kamdon kita di pensange ya ka kas tentang free connection ti ki ay free connection ne po bolgawe gari India kan tu be state jungi kaman kong jingi free of cost na include one fill cylinder one regulator mutu bathau itu ikas itu nanta 1 PMUY stove tu we nanta we na koboy 1.2 mm structure house nanta mdon kam no deposit amount is needed again the above mentioned department tigani mdon kam I deposit ni tay tigani ka RTI kadai sti ni kadai jipentip sabro itu gibri ke ba apply ya kani ka kas ba gidi bersim ya ne ko jonga balik dapat kas jengsi ba du mentana ai free kemudian kita ka jing ofisa kumba complain nyu aja te baro ka sai lamba kani ka first presentasi makin ya
baginya kontak yang baginya sim mereka RTI barakam don kata ka gintersangnya ini ka fast ka free cash connection na mentai itu kibadonnya ka BPL card hol dah dikata kadai ke baga pentip sabaro ini ai ka kerting agency bro ka dibeli pe apa mikhalia ini kadang agency bro dua agency kita itu gibade wajib kita pamba meno bade agency ila kwa pentip lu ang neodon ba apa ko ini tapi dan ini bangkili lo dan ini sobat kili kalai tadi kalai min sini ini ki bo komplain bo mahap sih atau nyoja ki don kanu ngerti yang mentang nang yo tengwe ko komplain yo tengwe wan lang mentang ka mana ka daw ba ka blok yung nang puing di po nyoja pan yo ki agency yu di bosim pan nyoja ka amolai kan ka agency ngatra hinne di agency hinne ga aina apa not karahil ki aina ga borda SP kas kremin bikas tikene ki ada not karahil apa riboy sawes kasihil mentang wes janjahil apa is kasihil hinne karkom ada air kuat hinne ki ai agency kini shu ai through HPCL distribution hinne in the Federation of Meghalaya, HPCL. em filang